phakamisa Kabelo Dlamini phakathi eboxini Khanakatha nayo leyo mpahla wase kwaduma izandla kwaduma ihlombe 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 Nkosinathi Sibisi ibhodlela unoshintsho unozinti uyabamba uyayeka njengogesi kalokhu njane kodwa ke ibhodlela lakhulela ubridge ugesi laselibridge ibhodlela waselibeka phakathi ibhola yena ke uNkosinathi Sibisi ukhipha ke elineyintambo yena ke uSibisi akupheka nje ke sishelela ngako uShunu Nkani waba noshintsho unozinti yadlala TV wadlala umthini satellite antsho vele siyabe sibhadere yahle emnyama 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 emnyama ngebala emhlophe ngenhliziyo uthi uSibisi hey wena umpempe kore mina